Mwiriwe neza, dukomeze kubifuriza kugira umwaka mushya muhire wa 2025. Amakuru yacu tuyatangiriye mu Rwanda. Kuri uyu wa gatandatu amakipe atandukanye azakina imikino y'ibirarane kugira ngo Fazare igane ku musozo. I Musanze kuri uyu wa gatandatu Musanze izahakirira PRFC isaa 9. Iyi kipe yashyize hanze uburyo abashaka kureba uyu mukino bazawitabira. Itike ya menshi bazishyura 10,000 ku bazicara mu myanya y'icyubahiro ya VIP. Mu gihe abazicara mu myanya yegereye VIP bazishyura 5,000, naho abicara hasigaye hose bakazishyura 3,000. Naho Kigali izaba ishyushye muri iyi weekend. Ku ikubitiro saa 9 AS Kigali izaba icakirana na Gasogi United kuri stade ya Kigali Pele Stadium. Ni umukino wagombaga gukinwa muri weekend ishize ku munsi wa 14. Nyuma y'uyu mukino ikipe ya Rayon Sport izaba icakirana na Police FC kuri iyi stade. Aya makipe amaze guhura inshuro 28 muri shampiyona kuva 2009. Rayon Sport yatsinzemo imikino 11, Police itsindamo imikino 6, banganya 11. Mu bihe byashize muri za 2023 Police FC yatsinze Rayon Sport ibitego 4-2. Tubibutse ko kandi muri shampiyona Rayon Sport itaratsindwa n'umukino n'umwe. Amatike yo kwinjira kuri uyu mukino yamaze gushyirwa ahagaragara nayo. Mbere y'umunsi w'umukino nyirizina amatike azaba ari 2,000, 5,000, 10,000 n'20,000, naho ku munsi w'umukino nyirizina amatike azaba yazamutse. Azaba ari 3,000, 7,000, 15 ndetse n'30,000. Ibya Rayon Sport na Aimable Nsabimana ntabwo birasobanuka neza kuko yaraye adakoze imyitozo nanone. Ni nyuma yo kuyihagarika avuga ko ikipe hari amafaranga itaramuha. Kuri ubu ikipe imusigayemo 5,000,000 muri 13 yari imurimo. Perezida wa Rayon Sport Tadeyo yarayavuze ko Rayon Sport itaziruka kuri Aimable kuko ngo hari abandi bana bazi gutera umupira neza. Avuga ko azigarura mu myitozo ahubwo asaba imbabazi. Ni mu gihe umutoza mukuru wa Rayon Sport kandi Robertinho yagombaga kuba yageze mu Rwanda, ariko aza guhindura itike y'indege yagombaga kuzamo. Kuri ubu byitezwe ko araza kugera i Kigali mu masaa 6 za nijoro. Muri ikipe kandi umunyekongo Elanga Kanga nawe yamaze kugera mu Rwanda, nubwo bivugwa ko umukino bazakinamo na Police ejo ashobora kutazawukina. Nyuma y'uko isoko ry'igura n'igurisha ritangiye mu Rwanda kugeza ubu amakipe atandukanye ari kuvugamo inkuru z'abakinnyi batandukanye. Duhereye muri APR nyuma y'uko bivuzwe ko iyi kipe ishobora gutandukana n'abarimo bataka bayo, hari amakuru avuga ko iyi kipe yerekeje mu Bugande. Hari umukinnyi witwa Bayo Aziz Fahad, umwataka wakiniye amakipe nka Vipers ndetse akaba aheruka gukina muri Czech Republic mu ikipe bita MFK Vizkov. Mu kwezi kwa 12 yanakoze igeragezwa muri Young African, birangira umutoza wa Young African abwiye ubuyobozi bwe ko afite abataka benshi ko Fahad Bayo atari ngombwa kuko afite abakinnyi 3 bose bakina bataka. Muri Afrika imikino ya CAF Champions League irakomeza uyu munsi. Saa 3 Belouizdad yo muri Algeria irakira Al Ahly yo mu Misiri. Naho ku munsi w'ejo isaa 9 Young Africans yo muri Tanzania izakira TP Mazembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isaa 12 kandi Orlando Pirates yo muri Afrika y'Epfo izakira Stade d'Abidjan yo muri Cote d'Ivoire. Saa 3 Raja Casablanca yo muri Maroc izakira Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo, naho AS FAR Rabat yo muri Maroc yakire Maniema Union yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku cyumweru kandi Sagrada Esperança yo muri Angola izakira Joliba yo muri Mali. Muri CAF Confederation Cup y'imikino yose izaba ku cyumweru ikomeye. CS Sfaxi saa 12 izakira Simba, Al Masry izakire Zamalek, Jalaf izakire Olapa United, Enyimba izakire Black Bulls na ASEC izakira USM Alger. Iyo mikino yose izabera rimwe saa 12. Tunyarukiye i Burayi mu Butaliyani muri Super Cup, ijoro ryaraye ryasize Inter itsinze Atalanta ibitego 2-0. Ni mu gihe uyu munsi kandi Juventus iri buze kwakira Milas. Inter n'indi kipe iraza kuboneka uyu munsi zizahura
kuri finali ku itariki ya 6 muri uku kwezi, ni ukuvuga ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Ikindi kandi hari amakuru avuga ko ikipe ya Paris Saint-Germain yaba yifuza Cristiano Ronaldo, ariko ikiriho nuko nta biganiro iyi kipe yigeze igirana nawe. Umunya-Brazil Danilo wari kapiteni wa Juventus byamaze kwemezwa ko azasohoka muri iyi kipe muri uku kwa mbere, kuko iyi kipe yavuze ko nta mishinga ifitanye nawe. Muri Barcelona, Lamine Yamal yagarutse mu myitozo mu ikipe ya FC Barcelona nyuma yo kugira imvune yatumye amara hanze ibyumweru 4 byose adakina. Iyi mvune Lamine yayigize mu kwezi kwa 12, kugaruka kwe rero bizatuma anakina umukino wa kimwe cya kabiri wa Super Cup Barca izakinamo na Atletico Bilbao ku wa 4 utaha tariki ya 8 z'ukwa mbere. Umukinnyi Frank de Jong, umuholandi ukinira FC Barcelona, yavuze ko ubwo yerekezaga muri ikipe yatekerezaga ko azatwarana nayo ibikombe byinshi. Gusa siko byamugendekeye, kuko mu myaka inamaze muri iyi kipe bamaze gutwara ibikombe 3 birimo La Liga, Copa del Rey ndetse na Spanish Super Cup. Umutoza wa Real Madrid Carlo Ancelotti yavuze ko muri uku kwa mbere ko bitoroshye ko iyi kipe yapfa gusinyisha abakinnyi bashya. Ndetse yanavuze ko David Alaba azagaruka mu kibuga muri uku kwa mbere mu matariki 20. Uyu mutoza yavuze ko bashobora kuzaba bakina bahinduranya abakinnyi ariko bagakina. Muri Liverpool ibya Mo Salah ndetse na Arnold ntabwo birasobanuka. Salah arasaba guhabwa amasezerano y'imyaka 2, ariko iyi kipe nayo igashaka kumuha umwaka umwe. Naho Arnold we arifuza kwerekeza muri Real Madrid, ariko muri uku kwezi kwa mbere inzira zisa naho zifunze, ntashaka kongera amasezerano, bisobanuye ko ashaka kuzagendera ubuntu muri uku kwa 6. Aba bakinnyi Mo Salah ndetse na Arnold bari mu bakandida bazatoranwamo umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 12, ndetse n'umutoza wabo Arne Slot ari mu bahabwa amahirwe yo kwegukana igihembo cy'umutoza w'ukwezi k'Ukuboza. Ikipe ya Manchester United yitwaye nabi mu kwezi gushize nyuma yo gutakaza imikino 6 mu 9 bakinnye. Kuri ubu bari kwifuza umwataka w'Umusuwede Victor Gyökeres usanzwe ukinira ikipe ya Sporting yo muri Portugal. Uyu rutahizamu yasoje umwaka wa 2024 ayoboye abandi bataka mu bitego byinshi cyane ko yatsinze ibitego 62. Tugarutse muri Espagne, kugira aka kanya ahazaza h'umunya-Espanyol Dani Olmo ntabwo haramenyekana neza. Nubwo byavugwaga ko ikipe yaba yamaze kumusinyisha, amakipe atandukanye mu Bwongereza, mu Butaliyani no mu Budage aracyategereje niba Barca izananirwa kumusinyisha, ubundi aya makipe akaba yamugura. Olmo ku ruhande rwe arifuza gukina Barca, ndetse kugeza ubu we nta kipe n'imwe arifuza kuganira nayo. Mu gihe nta yandi mahitamo yaba hari, uyu mukinnyi nyuma y'ejo byarangira agiye mu yindi kipe. Murakoze cyane.